Long live! Long live! Long live! UPPL long live! Long live! Long live! यूपीपीएलले चिराङको देवश्री र शान्तिपुरमा प्राइमरी अन्तर्गत देवश्रीका हेडम्यान खडानन्द आचार्यको घरमा विशेष सामेल हुने कार्यक्रमहरू सम्पन्न भयो। त्यहाँ 46 भन्दा बढी व्यक्तिहरू छन् जो बीपीएफ छोडेर आधिकारिक रूपमा यूपीपीएलमा सामेल भएका छन्। सामेल हुनेमा शान्तिपुरका हेडमन आशिष कटुवाल साथै देवश्री गोर्खाली बुहारी क्याटरिङ समूहका सदस्य र जगदात्री महिला कीर्तन मण्डली समूहका सदस्य सामेल भएका थिए। कार्यक्रममा उपस्थित इएम रञ्जित बसुमतारी र भन्छन् माथेहरूले समाजलाई ठूलो अवदान दिँदै आएका छन्। सर्वप्रथम त म सबैलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। अब हामीले धेरै विचार गऱ्यौँ, अगाडि पनि केही कुछ हामीले केही बनिन सक्छौँ बा हाम्रो गाउँमा केही डेभलप हुन्छ, मन्दिरहरू केही बनिन्छ, स्कुल बनिन्छ भन्ने हामी धेरै आश गऱ्यौँ, तर केही सक्सेस भएन। र फेरि हामी पनि यो ग्रुप यो पार्टीमा पनि आएर हामी हेरौँ, विचार गरौँ केही कुछ हामी बनिन सक्छौँ कि, हाम्रो छोराछोरीको भविष्य केही बनिन सक्छ कि। त्यसकै लागि हामीलाई राम्रो लाग्यो अहिले आएर, र हाम्रो एउटा ग्रुप पनि छ, त्यही ग्रुपलाई पनि अलिकति केही अघि बढाइदिनुहुन्छ भन्ने एउटा आशले पनि हामी यसमा आएका हौँ। यो भन्दा तपाईहरु अगाडि बीपीएफमा हुनुहुन्थ्यो र बीपीएफमा केही सुविधाहरू नभेटेर आज यूपीपीएलमा जोइन हुनुभयो र भविष्यको दिनमा तपाईहरु यूपीपीएल टिमबाट के आशा गर्नुहुन्छ? हामी त्यही आशा गर्छौँ र हाम्रो बाटोघाटो राम्रो होस्, स्कुलहरू बनियोस्, हस्पिटल बनियोस्। हामी टाढा दुख बिमारको लागि टाढा पुग्नुपर्छ, यहाँबाट बयौँ पुग्नुपर्छ, हाम्रो पेसेन्टहरू केही दुर्घटना पनि हुनसक्छ। त्यसको लागि हामीलाई मन्दिर पनि हाम्रो त्यस्तै भइरहेको छ, अधुरो भइरहेको छ। हामीलाई त्यही नै चाहिएको छ, हाम्रो छोराछोरीको भविष्य स्कुल कलेज गाउँमै बनियोस्, त्यही चाहन्छौँ हामीहरू। हेडमेन হয় মই 2003 পৰা ব্ৰিটিছ একাডেৰ পৰা মই চৰকাৰৰ লগত আছিল, বিপিএফৰ লগত। কিয়নো হেডমেন হিচাপে মই গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত থাকিব লাগিছিল, সেইকাৰণে বিপিএফ দলে 17 বছৰ ৰাজত্ব কৰি আহিছে। হেডমেন হিচাপে মই সিহঁতৰ লগত ৰাইজৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি আহিছোঁ। আজি মাজত কি হ'ল, মই ৰাজনীতিত নাছিলোঁ বেমাৰৰ কাৰণে, তথাপিও এতিয়া বাধ্যতা কোনোবা কৰা নহয় মোক নিজে ইচ্ছামতে। কিয়নো ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া ফৰেষ্ট মিনিষ্টাৰ হয়, মই হেডমেন হিচাপে তেওঁৰ লগত থাকিব লাগে, ৰাইজৰ কাম কৰিব লাগে। এইকাৰণে মই ইউপিপিএল জইন কৰিছোঁ আৰু যিমান পাৰিম সহায় কৰি যাম। ধন্যবাদ। মোৰ লগত 16 জন শান্তিপুৰৰ পৰা। নং চিৰাং দুৱাৰ সমষ্টি বা সমষ্টি ব্লকৰ আণ্ডাৰত আজি 42 to 46 শান্তিপুৰ প্ৰাইমাৰী আৰু দেউচি প্ৰাইমাৰীৰ যেনেকৈ আদিবাসী আৰু গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আমাৰ পাৰ্টিক ভাল পাই আমাৰ লগত যোগদান হৈছে, আমি আদৰিছোঁ। আৰু বিপিএফৰ যেনেকৈ তেখেতে সক্ৰিয় আছিলে আৰু বিপিএফৰ হৈ কাম কৰিছিলে। এতিয়া আমাৰ পাৰ্টিটো ইউপিপিএল পাৰ্টিটো ভাল পাই সিহঁতে আমাৰ লগত আহিছে আৰু আহিব। আৰু আমি আজি জইনিং কৰিছে আৰু আগন্তুক সময়ত ইলেকশ্যনৰ আগে আগে আমি জইনিংটো কৰি থাকিম।